A sada obratite pažnju na ove velike brodove. Verovatno zapažate da se na jednom od njih vije zastava Jugoslavije. Da kažemo odmah, između naše zemlje i Gane razvijena je intenzivna trgovina. Šta mi kupujemo? Uglavnom kakao i skupoceno drvo. Lista robe koju mi izvozimo u ovu zemlju je mnogo šira. Navedimo samo neke artikle. Hmelj, pamučne tkanine, građevinski materijal, lekove, traktore, obuću i drugo.